Malaila malie ahau e ki moe lele e tonga kotoa, fia ke o taritari lele ki mo tolu, ke o mo ngahi o ngongo moe le tio, kai o maa ai televiso ni tonga ki he hoani, i he wakaiko ia ki ngahi ulu i o ngongo. Ke i whainga malie whakalolo au pito pea tongani he loro tongani, ka aku tuu mateu teu pea pule anga, ke a taimi et no ai, topo me he kei hoko ai tau i he haha ke loto. Oki e ki palemia, e ngā hikau taha whakapule anga ke hiki tō, ai ngāwe ki hone tuka ngai kina, mau anga iwi maa mo tāu, maa whoki pia tuuloa maa tonga. Pea whakaivia, he potu ngāwe tāna ki pa anga mai moe tūte, e ne wāwhingai aki moe kau whai o ngongo, kau hike tonu ange whamatala o kutuku atu pia ke ataki tua, e nau whakahoko whatongia. O kuto iei pe ngāhi tala noa ke hea nai ange, pia e tau wakai ki ngahi o ngongo, me he mala e oi sipoti kai o maa e tuunga oi eha. Ko e wakailewa e ni ki he whakaiki iki, ko au liliani polutele. Neongo ai kei tuu whainga maali e a tongani i he tuunga oi lolo. Ka ko o si tuu mateu pe ai e iki palemia mo e pule anga, ka whaiwhaiange ko no ai kolo alolo i tongani, ko hono whaha e ni e he e ki palemia no pele whawhanua, lolo tonga whakataha mo i kau whai o ngongo i he hoataia o e ahoni. I he ene mea, ko swai pia whelelea aki me palemia ofisi, ko hike whapapau e kei hoko atu pe e mauanga lolo a tongani, i he mahino o kwau mai e lolo ki tongani i fisi me Singapore. Koe konga ene ma teu mo whenga e pure anga, ko hika kei hoko te tau i he haha ke loto, o tā punia e Iran e konga tahi o ku whau mai ai e ngahi wakauta lolo, me he haha ke loto ki he toenga o ngai whanua o mamani. Koe mea peo ku whaikia e sio, ko hui o ku lava o whapapau e lahi koe ai bensin pa mo diesel whahuma ke whanuani o whawhia maari e pe. O ka pau te tau ngau whapoto a ki ai utu koe ni he pau sa, o te tau fu o hofi o tānaki fu lahi pe utu hangahi tanke ke tauhi o api mo whetu ngawe. Ka tau ngau ki pe ai whaunganga mahenia utu whapoto pe ki he whema o whakaaho mo whema o whakawike. Ko hi e tolonga peo whatatau ki he tau ngawe i whakaaho hange pe koe ku tawanga mahen ki ai. Au wakai o teke ki iaha ngahi mātu unga ke tau hiki ai me he green, ki he yellow, o ke whia maari e pe e tunga kok tau i ai ke tau i he green pe, ke taim tau pe whai whatokanga, ke o te mofu o hofi kautaha lolo. Pe kiu o ka pau ku kei toi pe ho pensini, ka motok utu pe taim kok whia maari ke mo utu. Koe uhi koe artificial scarcity o ku we mantu koe schedule koe nai tu whake atu he wiko o si o tau whakatau e tolu he wike koe kau tahe tahu na o mai whaka wike ua koe kau tahe tahu whamahina ai o ka hoko atu pe o mai e waka koe ia e nau o mai lolo ki tonga ni te tau saipi tau tolu i ma e pereri pa mo me koe meu tau wha am ke hoko pa ko kore at ke tau lotu ke ose tau i loto pe foi mahina e waka hoko mai. E ko ika pai hoko atu pe ai tau me e pereri me awat ki sune mosulai te tau tohi tunga whaingata. Pea whatatau ki he iwi me lahi koa tonga ni e pure pe ngai whanua lalahi. Pehe e he palemia, koe mahina e ua ka hoko o whainga maali e tuunga mau anga lolo a tongani. Ka hili a ku kei hoko atu pe e wesia mi he tau i he hake loto, pe a ua no ai e lolo a tongani, ko pau ke tuku atu e ngahi tuuni whakawhonua ki he whakahoko o hangahi liu pe whotu makehe ki e anga maheni, ke lava a tongani o matu uaki e wesia ko ia o no o lolo. Ko hi koe tonga pāwau ke nau oil reserve pe koe nau maonga lolo whiunga mai mahina tōlu lolo tonga i fisi pēga. Au ki ke whatatari ke o mai me o refinery o se nau mahina nau toi tōlu o kui fisi. Koe nau whia mau bepa o mai.
koe mea koe ki hono utu ko he pausa I he kamata mahana a wahe o hangi pe koe even and odd numbers o e pili tlaiseni. Pe whekau e kau ngā whapore anga ki nā ngā mi api pe e ahangai aho ia e tapo e ngā ke mea rere. Ka koe ngahi mea ia e pau ke tawa uki ai. Ai ko tui e koe hiu ki toi aha tau whiri. Kone maha koe tanke, kone maha tanke. Ka ngahi whakatūtu whakanganga pe eni ki ha taimi I he mahino I kai iloha taha pe e ngata whakakū ai tau I he hahake loto. Mo kei whakamamawhai pe mi he tokoni palemia ka koe minista o potungau whi whakatau aki mo langa whakalakalaka whaka-ekonomika toke tāwili am Latu. A whia mau ke ngau aka whakapoto he kakai e koloa lolo, tau te whito e mahino koe konga lahi e lolo o ngau e aki a ke mau angaiwi. Tui koe alatene ke kuonga e a upe ki he lue lalo hange koe whakatapu. Pau kaulele ia ke mea kou tu waki e potunga e mo ui ke whanua whakalungfua. Ka koe tau sio ati e mateu koe ki he kahau. Kia te au o ku neongo koe ke tau ilo e kahau. He ku koe mea ni o koe ke malawa ke tau mapure. Ka ku osia e pe ngahi mea fua tau sio ki hai taini ki e tau whakapoto. Hango e mea e pare mea kou whiwha mama whai neongo ku lahi. Ai stoka e fisi pau quarantine mai fisi ka hoko ha mea ia o te whatu dama ke e whakamoa e fisi ki nau tono mo nau kakai ka toki a tafe mai ai ka toki hawe ka tiki tau toka koutu ko e poini maha uinga he ni ke tau mo ui mateu teu tau to e whakapoto angou. Kai kehe o kuia e whakanganga toke tāwili ami Latu, makatunga mi whakataha whamui e wa apure whiunga e potungao whi whakatau aki, e malawa ke hiki e pensini aki e peseti e ua tolu. Malawa ke hiki e kalasini aki e peseti e nimahiva, malawa ke hiki e tisolo aki e peseti e whanima, ka e tok whakapapau e muiange e totong fo ou ki e koloa lolo ki e mahina ko e peleli. Mai o ngonga le tio me televisione Tonga, ko auritea tau kapo. Nā e mea e ki palemia no pele whawhanua o uki e mahu inga ke whingai a ki whakataha ai whanua, tau te whito ki ngāhi kau taha whakapule a ngā ke whakaivia muhiki I hake ai ngā ue koe a ki he mau a ngaivi. Tau te whito eni he ngāhi tukoni whakapa a ngā mu whakateknikale. Koe ni mea anilorotonga hono whakailonga I aneawhi ai wike toka ngai kina mau a ngaivi, mohono ka winga langa hakaha o tuuloa maai mawangaiwi. Ko e whakaamoi ka venga o I taoni ke toka ngai kina makehe ai ngahi ue sia pe ka venga whelawe I moi mawangaiwi, pe ke whakaivia hapalani ngā oe mo whakapapau I ai tuunga malu o mawangaiwi ke tuuloa. I e mea ai e ki palemia no pele whawhanua lorotonga hono whakailonga I aneawhi, ai wike maho ingani na ane o kia I ngahi kau taha whapule a ngā, ke whakawawe ai ngāwe ki ngahi tōtu o ni ngāwe, ke huke ngahi ngāwe whakalakalaka, ke whakalahi e tokoni whapaanga ki he tu uloa koia, moi tu unga e a moi tokoni whateknikale. I kai ngatai kana ane o ki moi ngahi sektoa tautaha ke nau puke ai ngahi whainga mālie ki ngai mo ngaiwi malama ke whawho o, moi li liu fo o. Pea ki he kakai I he tōku I kolo ke nau tāni lelei ai iwi moi ngahi teknolosia o kutoi maange. Nane me au kuwhai e whingai aki me ngahi hoa ngā aue mei tō ampule anga, I whenga ke whakasisi I hono ngai aki e lolo, kai whenga ke whakaivia ai malu o mau angaiwi, kai malawa pe eni I hali liu ai ngahi kolo awewe ke hoko koe mau angaiwi. Nane whamama whai e whiema o ke whakalahi ngai whama sola I ngai apino whanga, a ko anga me ngai siasi I mahino, e tokoni lahia ki hono holoki, ai whakawhalala koe ia ki he iwi whakauhila, holoki ai mo totongi uhila pia tokoni ki ha mawangaiwi maa mo tau maa tongani. Mahino pei ai whita aki o ku hoko I he hahake lotoloto o hoko ai ngahi wesia whakamaman lahi. Hange koe wesia hono whiawea ki holo o lolo, pia koe whakaamu ia ke hiki tō ai ngā wea tongani ke whasisi I ai whakawhalala mo hono ngai aki o lolo.
I e whakamatala e tale kita leo le o whakawhitu e ngai whanua Polynesia i he waanga o SPC ne pehe ai e alifireti soa kai maho inga ai ka venga i ta oni ki langa whakaragalaka tu uloa wana ni manoa. Na ni wiki ai ngā we ku whangi tongani ki ona whakaiwia e mau angaiwi i e mahino kua o mai ene ngā we ke whakaiwia ngai tūtu uni ngā we pēr ke whaingofua mo maa hono mau e heka kai e whanua. Ke hena e hoko atu ai wike toka ngai kina e mau ngai vi i he ahoni ai ane whakatata mai ai ngā hipoto ngā we whilawe i e pule anga hoa ngā we whakalakalaka me ngai sektoa tau taha o whewhaiwai aki mō lukuluku whakakaukau i hanga he whaunga ke vete ki ngai pōleo kunau keiwhi hanga ngai moia pehe ki ha whaunga ke whakalakalaka i ngā we ki hono whakaivia ha maua ngai vi maa mō tau maa tongani. O ku whakamau inga he potu ngā we tana ki paanga hō mai moe tūte, ai whingai aki wāo whime ngā hikau taha o ngongo kau hi ke whakaamu ke whakaivia mo whakao ngatu e mahu inga hona whatongia i he whingai aki moe kakai o whanua. Ne whakahoko ai i e ahoni, ha polo kalama whakaivia e potu ngā we ma ai kau whai o ngongo, ke whakalelei i mo whakaivia hona wā whingai aki ta te whito ki hona tuku atu ha whainga mālie mo tawataina ma ai kau whai o ngongo, ke o atu ai hana ngahi whehui ki he kau ofisa ngāwe o kastomo, ke tokoni ki hona whakalahi e nau ilo ki ngāwe potu ngāwe tau te whito, i ene whelawe i mo langa whakalakalaka mo lelei whakaluku fua ai kakai o he whanua. Ko e polo kalamani ne kamatai a neafi, pena i ai tonu ai e whai o ngongo ai whaleni o ne tuku mai e whakaiki ki ai a ko li tea tau kapo. O ko mahino pe he polo kalama koini, o i kai ke fuafua taimi eni ke tuku atai he potu ngā oe a whainga māli eni, ma ai kau whai o ngō. Kana o swai pe polo kalama te tau ki mua, pe i loa he lea whakapilitania ko Media Open Day. I e whakamatala e pule lahi e potu ngā oe tāna pa anga hūmai i moe tūte, Michael Thokana Singa, ko e nau tokanga, ko uika ngai kau taha media, ai makaturiki mahu inga pe hala whakawakawa mahu inga e makatu unga i e mahino mo e mao e kakai i he tūkui kolo. Tau te whito he taimi o nau tu whake atu ai ha ongo pe hanga i whakamatala whekau aki me potu ngā weni. Ko toka ngā lewa ki whakapapau i o ku mao e kau whai ongo me potu ngā we ai mahino ta tau. Pe ake pau, tonu mo whalala anga i ngai whakamatala o ku tuku atu ki he whanua. Nāne toi pehe, e i kai ke ngata pe i whengau aki wā ofi koia, ka aku hoko ai wā koia ke whalala anga ange ai ngā ue e potu ngā ue, pea mahino mo whaito tonu mau pe. Pea tokona lahi lewa e ngai kau taha o ngō, i ono tuku ata e ngai whakamatala koia ki he kakai o e whanua, o ko mo oni mo whalala anga. Nei malawa heni ke whakawhehu i ai i he kau whai o ngongo, ai ngahi ngā ue me whatongia o e potu ngā weni. I e mahino koe taha eni i he potu ngā ue lahi mo mahu inga, o ku lahi ene whenga ue aki mo e kakai. O kau kiai e nau ngā ue ki ngahi uta ai kakai me toa pule anga, tau e whai toa Tongatapu, tau te whito hono sivi i ngahi uta mei muri mo ngahi kawenga kepe. Pehe e Thokana Singa, o ku whakailonga i he polokalama ko e ni hasi tepu ki mua, i hono whakamalohia o whengawe aki, mo whakapapau i o ku ataki tua e nau ngāwe. Ko polokalama ko e ni, nei whakatahataha mai kia i ni ihi o e ngahi kau taha o ngongo, ka pehe whoki ki ngai ofisa whelawe e mihe potu ngāwe, ke nau whewahe aki e ngahi ilo me whakamatala whekau aki, mo tānaki pa anga hū mai me kastomu. Pea mo whatongia ai ngahi kau taha o ngongo ke whakaha ki kakai. Ko whainga māli e koe ni mai ngahi kau taha mitia, ne to mua whakahoko ia i he wanoa watolu o tō taha mau pe i he tau. Ka i he tauni ne whakahoko a haua. Mai o ngonga leiti o me televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. O ni a ngongo whakaloto whanua ia ke hoani ke ngahi o ngongo me he malai o he sipoti, hoko mai a mō pia o lie. Maro mai tau ki whilonga ki koe whakaire waini ki malai o e sipoti. E tai maari e ngā he sipoti o ngau ngāwe a ki ofisi o Dasano ki he whamalo sino, hei rea hono whuaki atu he tanawhikau lahi a Nusila ki Tonga ni, Brody Sinclair, ai ngā weni ki he kautaha sipoti Olimpiki a Tonga aniafi.
Ko ngahi kautaha sipoti e malama ke nau ngawe ake nau nau whamasinoni toko nia ki he teu ngahi whiahu keu hanganaki mai he kahau. Karau te whito ni ki he taekwondo. Na e whai he whauwhunga o e sipotini sen tupou ki he ngonga radio mo television tonga ene fie he ngawe kua lawa. He toko nia ki he ene whamahu sino kai pehe whoki ki hono kahau i he sipotini. Mau bea ngō whiwhia. O whamalo koe e... Ngai mea koe o te mai ki mau ngake. Mau ngai whamasino mau ngahi teu fitness ko tape. Koe ke... Ngahi olimpiki ko tape ukau ki a Tonga. I he temne tau ku tau mua e whanau tama ako marunga Tonga ke hoko ko tō taha sipote lei he kahau. Nea ngō kuto iai hono tare niti aga pulu i unioni. Wakawakai be. Sia be o whenga malo be ke o kawe ngai tau koe olimpiki ko whawhawhonga Tonga. O tonga nina e whanotolahi ai pēa whetu hopo tau taha o noni ki hango tupo e whanua whawhonga i reho na tariniti mo whamau sino ngāwe ake nau nau koen kua whake o whise tana whekaulahi anu sila. Whakalotolahi pe, mo kau mai ngai spoti ko tau pe. Hoi mau pe ngai whangamari e te mau moi e spoti ke kau pe ako. Kai ke nei whamalo i ai pēse kei taise ni are ai Dasanok, ne tina Latu vea to koni koini me office tala whekaulahi anu sila, mo tua meria ki hono ngawe ake nau nau koini he whanau tarinti sipoti, kai pe whoke te nau toru whengata ia whakaisi no. O kua manake whakatahataha hifo ki Ausleria e skuhati e tala, e hui ke kaha ueni, ko ngai e toka teu ki hono whiri e timi, ki he whiahu sport koe komni wari ai kua manaki, ke whahoko ki Skotlani mi ahaua tolo siulai ki ahaua a kosi. I he whamatala mi he purelahi kautaha Netball a Tonga, pe whoke paisene o Oceania, Salo Siswha ki ngongo ai whareni, na ne pehe ai kuteu ke whakatahataha ke squad e timi Netball whawhanua, e no whotaha o whiri me iai, ai timi koe ni ki he whiahui i Glasgow. O tau whia ko hia ko Tonga pe i he pasiki o kukoe te komniweri. A koe ke tau whawhawhonga i pēa Tongani, kau tau toi whawhawhonga i pēa mō tau wahenga ko ia o e pasiki mo Oceania, I he teuteu ko ia o kamnaki ke whahoko i he wiki kahau, me he whalaite ko ia o e pekia, o au ki he monite ko ia o ngahi ahamalolo e pekia. O kamnaki whahoko ai kemi ko ia ai extended squad ko ia ai tala. Ai aku whatataha i kotoa mai ai, ak nau tolu na e whahu e nau expression of interest, pia na e osi whahoko ai ngā ua ki ai e kau whai ako, i hono cut down ai ni ihi, te nau ui ki he extended squad, ai e whai kemi koe ni i he wiki kahau, e ngai whangwhi aha koe ni, pakahiria e whai rewa e whai waki kati koe ia o e timi, O tonga ni ko tari mi he taha ngahi timi tū ki mu ai mala e Netball o ka ko weresi. Ai pore mi he tala ki hawa inga whawha mo whakau mea ki mu ai kamatau whiau sipoti komni weri. Ko mao mai ai tari pia me weresi, na whai mau kore ki weresi ke koe alatu koe timi koe a Tonga ki Glasgow, ke mau ki forward mu ai, ke mau wa inga friendly games, I he uhinga pe koe warm-up games, maa mau tolu ka pe foki weresi. Ko weresi foki na lo tonga tangutu I he whika ono, I he whakahoko ko ia ranking, ke ako tongani I he whika valu. Ai koe kore ko iapa ko stari e weresi, e iai lewa fo iwa inga e tolu. Fo iwa inga e ua ai koe close games, te ko ongo timi pe ia, ma kau whai ako, ai fo I whetau laki koe ni. Te ai lewa fo whetau laki e taha e ata lewa ia ki he e ata lewa ke public I weresi ke nau kakai pa pe fo tau kakai tonga o ki ai e ata e whitaim ko ia ka I he lau maali e ko toa pe o e teuteu ko teuteu ni ko ia ko ongo timi loa weresi ka uma a tau tol o tau kau atu ki he Commonwealth Games pa ko fo I ako wa inga ia ko ongo timi loa E tamne tau pe koe whenga maari e nia ke awe ai pe foi periote ki he kāinga tua pure anga o waka he mai moa e tala po e moe tua merie ki a whaari ari whaharma mata e Skotlani. Koe maka maire ni ma Tonga, pa kui kai ke ngata pe foki I he tawhaaki koe netbolo. Koe mea koe whawhiawhia aki pa ku whamalanga ma aki pe I he taimi koe ngahi kore tokoni whapaanga ki he ni. Koe tahaini ngahi tawhaaki whakamāketi lele I taha ma Tonga.
he koe totongi whakoia, hange koe taimi ko te totongi ke o si lau ilo peki ai, hange koe ngahi game pehen he ipu ko a mamani, koe half a minute ko koe pe koe sekone tau noa ha te whoi tuwaki ai o he lau miliona pe, ka koe ni koe tau timi te na owa inga i he whoi houa ka kato e taha, sio ki ai a mamani ko toa, taha ko toa na kikine ilo i a tongani ki i kukolo, hake ko wheki whanua koe, wa inga mai koe he, koe maa keti lelei e ni maaho tau whanua i he tale ni te tau whanau e. Ai koe ke ngata pehe netpolo, koe ta whaaki ko ia, hua ki ai, o wha whana mau pe e ai wakai, koe oksi hiwa i e tau whaswa whanua, pe fusi e tau fuka, o vei pāpe me ngahi whanua hau ko ia mamani, pa koe tahe ngahi mea, o ku whai ai fia, ko hia neongo ko ki whanua si tongani ka tau kau pehe vei pā me ngahi whanua hau o mamani. Ka ke ku toi pe aho e te au hongo fulma malu pe whakawa whia sporti ko e ko ni wari. Aia ko netball e kamata he ahua ni ma ki he whare mamata sporti ko ia the hydro i e kolo mua ko ia o Scotland ni. Ko e sipotipe. Ko e wakailewa e ni ki he to o ngā oe ea i hona tuku mai he wa wakaimatangia tonga i whamotu whakahoko atu e pete lo taulaki. Malalau maari e hou e ki mo le rea tonga kotoa tai tale rei mo toki he whahoko te tafu matala ea koe ke whakaosinga koe au ike. Koe tau whaifononga at koe ni e lahi beke malohi hawiri. He tau whaifononga at koe ni ka mai a whia whotunga langi e ma uha tu mo toki ko ngā lahi ni a tonga. Ka mai ki moko e a whakahoa ki ngai aho koe na tau toki si tua me ai. Ka pate mo wakai me pe koe alata maki uha vai e ku toka e ria ko wa uha pai Tongatapu mo e ua. Nani mai ha uha tu moto ngai hau ko na tau toki tu ami ai. Pe koe ai mo alota maki i ngai ko ngā au matolu koe nofo ki whakatoke lau koe a ngoni ua. Nani o mai ai ha uha tu moto lolo lahi i ha ngahi taimi. Ngai hau ko na tau toki tu ami ai. Ki hoko tai pe whatokanga hako ki ngai vai whanua ko ia o wa uha pai Tongatapu kai pe he ki eua. Ka mai ko toa ngai potahi koe o tonga o ku tuku at ki e whatokanga hako mo e whare i tokanga ki e ngai wakaiki. E hoko atu pe ngai whatokanga koe ni. Mo whakafofua ke hoko atu pe ke ngai aho koe ka hoko mai tupu pe ia me he mālohi ko ia ai haviri. Aho ni makoen ka hoko mai ka matatu a pongi ka pate mo whatonga i mai pe alo maari e ku nofo ki he whakatonga kune o mai ai ha haviri o ku wangi mālohi ange mo hako ki he kotoa ai o tonga. E taimta tau pite ne mai mo whangi uha tu moto. A kune hanga teke alota maki uha koe ni ke nofo pe ia ki he whakatoke lau koe o tonga. Tau whai whanonga at koe. Koe aipe ngahi ni riu, tau te whito ki he whai alota maki koe who'u koe ia ki he whakatoke lau hi hifo koe ia o tonga. Tau whai whanonga at koe ia o au ki he konga loto koe ia wiki kaha o. Ka koe whia whini o whai whanonga at ki he pongpong kia pongpongi. E lahi peke au whia i ngai taimi ki he kotoa pia tonga pia whainga maare kai moha uha tu mo tō maa pe o tau sio at pen ki he maa lohi koe haviri o au ki he hako i ngai taimi au ke mele tahi wanima ki he tō noa ki he konga lahi oe o tutonga. Ko fua maa whanahangi e ko ki lawe anai u te ki moko ange tupe ia me tonga hake ko ia haviri me au hake ai ha ea ko ki moko ai kai ngā taimo te maa lohi koe haviri hange ko lawe ki anai au pe fua maa whanahangi ke maura o taha ko tikile se ua o o ki he ua wha. Kua pongpong tau whai whanonga atu ka pongpongi, no whai alata maku uhai e ria koe ngoni ua, pia toki vai a ngai taimi, mamata ke whonga la a me konga lahi e ni ihi o tonga he taima tau pia i maha whangi uha tu mo tō maa pia ngai e ria koe wha pai Tongatapu mo eua. Kei maa lohe o to pe hawiri tau te whito ki he ngahi potu tahi ko ia ko toa pe o tonga. Ko wha maa whanau pe ki tiki se tō noa, tau taha malawa po ki he tōrua tau te whito ki he e lia ko ia o haapai pe mo Tongatapu mo eua. Ka kei tui e fua maa whanau ki he tiki se tōrua me nofo holo pe i tau tahatu pe me maa lohi ko ia ai haviri. Whiaf tōna ki o tau whaiwhanonga atua i whiawhia bongbongi whaiwhanonga ai ki he bongbongi sāpate. Nofo holo pe alata maku wahai e he lia ko ia e ngoni ua e te tawhofua te awhangi uha tu mo tau maa pe he peke e lia ko Tongatapu ko ia mo e ua e pe he ki wawao pe mo hapai alo maari o pito pe ia kei maa lohi o pito pe haviri hau pike mai tahi ua nima ke tō noa. Hau he tō noa tau te whito ki he ngahi potu tahi kotoa pe oi o tu tonga. Ko e sāpate, tau whaiwhanonga atu e sāpate te nau
fai fono ngā tu mai mamata ke funga la o fia ngai taimi tau te fito ki he e lia ko ia o Tongatapu e waha pai pe mo fai ngā maria ki ha o tu mo to he e lia ko ia o ha pai Tongatapu pe mo e wa mai no to pe ngoni wa au fia pe i he taimi ta tau pe e mo o tu mo to wai ko fua ma fana na ke ma o lunga taha ko tikri se siasi e wa hiva ke tau noa ke e lia ko ni o Tongatapu e wa ka pe he ki wa au o koutu ia e fua mawhana o ke tigri se siasi e tō noa tupu pe ia me he hanga e fofonga mai koe la kai e taim te tau e awhangi o hatumu tō tate whito peke e lia ko ia o Tongatapu mo e ua kai ko ha mea ke ni wesi ai e fua mawhana pe koe ulo mai ko ia la i he taimi aho taimi koe tahi e mahatoka e tahi e poni o si minde nima koe me he iwa tau maaria ia a hengi hengi o suanoa koe me he tolu koe hopara a apungpongi i he toi hongfu mawha koe ke fitu, hopo moe mahi nā i whiawhia apungpongi i he toi wāno koe ia ki he whā. Koe wike ka hau te tau ka mata atu pe moe alo maari ka koe tō atu koe ia ki he konga loto, ka mata ki riwa whautunga langi, iai mua ua tu mo tō malawa ki lau lahi tau te whito en ki he tō apere lumo e whalai te, pe atoi ki moko moko ngai ea, kau whataha i pe mo tonga hake, hono. Ai toi moko moko angi koe e ai tau whai whanonga atu ko ia. Ko e tau ngata anga pe ke he whiawhini, ko whakatau angi ke mō ma uha whaasinga o ha wike lelei, ka tau tok mata aki i he wike kahao. Ko e tu o ngai a oi ea, ka tau toi wakainge pehe ki ngāhi ulu i o ngongo. Ke i whainga māli e whakalolo au pito pēa tongani haloro tongani, ka aku tu uma teu teu pēa pule anga, kia taimi e no wai topo me he kei hoko hoko ai tau i he haha ki loto loto. Oki e he eiki palemia e ngā hikau taha whakapule anga ke hiki tō ai ngā awe ki hone tuka ngai kina mo anga iwi maa mo tau maa maa whoki pēa tuuloa maa tonga. Pēa whakaivia e he potu ngā awe tana ki pa anga ho mai moi tūte e ni wāwhinga e aki mo i kau whai o ngongo. Kau hike tonu ange whamatala o kutuku atu pēa ke ataki tua e nau whakahoko whatongia. Mo e kakato ai peia o ngāhi o ngongo mo le tio kai uma ai televisone to ngā ki e hauani mo whaka amu ne au taki kotoa atu peia ki no to whale kotoa. Kai malo e tau kei whi au mai ka mō me a. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for this Friday evening, March 27th. Taking a look at today's top stories. The country still has enough fuel supply for the next 2 months, but government is making preparations in case the situation worsens. Energy Awareness Week highlights the theme Building a Sustainable Energy Future for Tonga. And the Ministry of Revenue and Customs hosts a successful Media Open Day program this week to strengthen collaboration with local media and improve public awareness of their services. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest from the sports scene and the latest weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I'm Popua Aho. Despite currently having a favourable fuel supply, the Prime Minister and government are also preparing ahead in case fuel supplies become limited, especially if the situation in the Middle East worsens. In a press conference this afternoon, the Prime Minister Lord Fafanua said discussions have already taken place with the Prime Minister of Fiji to ensure Tonga's fuel supply continues as Tonga's fuel shipments come through Fiji from Singapore. This forms part of the government's preparations and efforts due to the ongoing conflict in the Middle East, where Iran has closed the Strait of Hormuz, a key road for oil tankers transporting fuel from the Middle East to the rest of the world. The Prime Minister said Tonga's fuel supply is expected to remain stable for the next 2 months. But if the impact of the Middle East conflict continues and Tonga experiences fuel shortages, national measures and special arrangements will have to be put in place to manage fuel use and help the country cope with any shortage. Deputy Prime Minister and Minister for Trade and Economic Development, Dr. Latu, also emphasized the need for the public to use fuel wisely. He also indicated
Based on the latest meeting of the competent authority, that fuel prices could increase, with petrol possibly rising by 23%, kerosene by 59% and diesel by 49%. However, the new fuel prices for April will be confirmed at a later date. The Prime Minister, Lord Whanua, is calling for stronger national action on renewable energy as the country marks Energy Awareness Week with the theme Building a Sustainable Energy Future for Tonga. This was during his remarks yesterday at the opening of the Energy Awareness Week. In light of current global development impacting energy supply across the region and beyond, this week holds particular significance for as Tonga continues to strengthen resilience and long-term energy security. In his remarks, Lord Whanua issued a strong call to action in developing ways to improve and strengthen a sustainable energy for Tonga. Today, I issue a call to action and call on government agencies to accelerate policy implementation and coordination, development partners to scale up climate finance and technical support, private sector to invest and seize opportunities in renewable energy and innovation, and communities and citizens to embrace energy efficiency and clean technologies. Tonga is scaling up efforts to reduce fossil fuel dependency and strengthen resilience in the face of climate change and external impacts. These include the ongoing conflict in the Middle East as it triggered a global crisis, disrupted supply chains, and hiking fuel prices across the entire world. As such, Lord Whanua highlighted the need and importance to work together in trying to reduce the use of fossil fuel and improve the use of renewable energy. Term Plus also emphasizes the need to reduce oil consumption and improve energy security, and we can do this by converting Tonga's renewable, growing waste stream into usable power, deploying small-scale waste-to-energy, and turning a challenge into a solution. Tonga can transform waste into a national asset. Like most SIDS, Tonga is fast running out of space for solar parks, but we still have the opportunity for solar to become a national movement. We can empower homes and institutions by expanding rooftop solar access across public buildings, schools, churches, and institutions such as homes to reduce grid demand, lower household costs, and accelerate progress towards our renewable targets. Meanwhile, the acting regional director Polynesia at the Pacific Community or SPC, Alifaleti Soakai, says this year's theme aligns strongly with the work of the technology and connectivity pillar of the 2050 strategy for the Blue Pacific, which is driven by Pacific Islands Forum and regional organizations. Tonga has made impressive progress under the second iteration of term, from expanding renewable energy to strengthening policy frameworks and improving energy access. These efforts are essential to reducing the reliance on imported fuels and securing a more resilient energy future. SPC is proud to support Tonga in this regard, as well as our members through technical assistance, policy support and regional coordination under the Framework for Energy Security and Resilience in the Pacific 2021 to 2030. As we look ahead, the challenge is not only to set ambitious targets, but to turn them into actions that deliver real benefits for communities across Tonga, including the outer islands. This week's program is an important opportunity for government utilities, development partners and the private sector to come together, exchange ideas and identify practical solutions. This is part of their effort to accelerate the transition of sustainable, affordable and energy resilient systems.
The Ministry of Revenue and Customs has strengthened its partnership with the media through a Media Open Day program aimed at improving collaboration, transparency, and public awareness of its services. The two-day program brought together media representatives and ministry officials to share information on key revenue policies, tax systems, and customs operations. It also created a platform for open dialogue, allowing media personnel to ask questions and gain a deeper understanding of the ministry's work. Chief Executive Officer Michael Dokanasinga emphasized that working closely with the media is essential in ensuring the public clearly understands tax applications, exemptions, and government services. During this time, the ministry set out to review our strategic directions, and we agreed at the time that the ministry would adopt a vision of being a trusted tax and customs administration, serving with excellence. So the idea of the Media Open Day relates directly to our aim of being a trusted ministry, and to be a trusted ministry, we believe that transparency was key. So the media being one of the key partners of the ministry. He says the initiative also provides an opportunity to review the ministry's strategic direction, including how services are delivered and how communication with the public can be improved. Media plays a frontline role in informing the people of Tonga, and it is important that information shared is accurate, timely, and reliable. So what we wanted was a bit more coordination, better coordination and consistency. I know that the directors have a lot of work to do, but when we can free them up, we will allow them to discuss issues with the media that relate to their work. The Media Open Day also highlighted the importance of transparency and trust, with officials noting that clear and accurate report helps strengthen the relationship between government and the public. As part of ongoing efforts, the ministry is also scheduling radio programs and talkback shows where heads of divisions engage directly with the public to explain services despite current staff shortages. The initiative is not new, having been previously held as an annual event, but this year's program was expanded to 2 days to allow for more in-depth discussions and engagement. The ministry says the program marks a step forward in strengthening cooperation with the media and ensuring the people of Tonga remain well informed on revenue and customs matters. And the head of the Legal Advice and International Law Division of the Attorney General's Office, Rose Kautoke, has been honored in New York for her contribution to a landmark international ocean treaty publication. The recognition came during a special event hosted by the Permanent Mission of New Zealand to the United Nations in New York this week, celebrating the release of the Agreement on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction, Commentary and Analysis, published by Oxford University Press. Rose Kautoke was acknowledged as one of the contributors to the global publication, which brings together leading experts and negotiators from around the world to analyze the BBNJ Agreement, a major international treaty on ocean biodiversity. Her contribution highlights an active role of Pacific Island countries, including Tonga, in shaping international ocean governance, with Ms. Kautoke serving as co-author of a chapter focusing on small island developing states. She serves as head of the Legal Advice and International Law Division within Tonga's Attorney General's Office and is widely recognized for advancing Tonga's positions on ocean governance at the international level. The event was co-sponsored by New Zealand, Palau, Vietnam and Tonga and brought together diplomats,
legal experts, academics, and international organizations to mark the publication and promote multilateral cooperation on ocean protection. The permanent mission of Tonga welcomed the publication and commended Ms. Kautoke's achievement as a reflection of Kingdom's strong engagement in international ocean governance and legal processes. Kautoke is currently in New York as part of Tonga's delegation to BBNJ Prep Camp 3, where she continues to represent the Kingdom and Pacific Small Island developing states. That's your local news for tonight. After this break, we'll join Pierre Olie for the latest in sports. Welcome back in sport. The New Zealand High Commissioner, His Excellency Brodie Sinclair, attended the blessing of a new outdoor fitness and play area at the Tasmania office in Haveruloto. The project also includes provided disability access to the facility. In his remarks, Sinclair highlighted the importance of sports in society, particularly for young athletes, and said the new facility will support the training and future competition. Dasanok Secretary General and CEO Netina Latu acknowledged the support from the New Zealand High Commission and partners in delivering the project. Meanwhile, Tonga Taekwondo student Sionitupo welcomed the new development. The 16-year-old says the facility will help him prepare for international competitions as well as support his rugby training and studies at Tonga High School. He hopes to represent Tonga at the Olympic Games in the future. The new fitness area includes pull-up bars, dip stations, and parallel bars. The Tonga national netball squad will assemble next week as the Tala team begins preparations for the upcoming Commonwealth Games. The Games will be held in Glasgow, Scotland from July 23rd to August 2nd. Netball Oceania President and Tonga Netball CEO Charlotte Sisfa confirmed the update to Radio Tonga Sports News. She says Tala not only represents Tonga, but also the Pacific region as the only Oceania team currently ranked in the world's top 12. More than 40 players have been identified, with the initial squad to be trimmed ahead of the final selection. Sisfa also confirmed a planned warm-up match against Wales, who are currently ranked 4th in the world, while Tonga sits 8th. Netball competition games will begin on July 25th. And that's sports news. That was your sports news with Pierre Olie. Now taking a look at the latest weather update from the Fort Motu Weather Forecasting Centre with Petelo Taulaki. Evening Tonga, welcome to your weekend weather update. It's going to be windy for the vast of maturities. Nevertheless, we expected some showers as well for many places. Here and there, the temperatures will be becoming cooler compared to the past few days. We will experience moist, humid and warm air conditions. There are clouds moving in from the east across the areas of Vauhapai, Tongatapu and Ewa, and they will experience showers in the past few hours. And these lumpy clouds anticipated from the north across the areas of Niuafo and Tongatapu, they will experience heavy showers in the past few hours as well. In terms of warning, we have a strong wind warning for many land areas, in particular for Vauhapai, Tongatapu and Ewa. And for the coastal waters, all of Tonga coastal waters are under strong wind warning and small craft advisory. And these warnings will be expected to anticipate for the next upcoming few days, since we are going to expect strong winds as well. Now, viewing from space for the next upcoming 5 days, in particular, we have this high pressure towards to the south, bringing in southeasterly. Not just southeasterly, we can see the pressure grading is tightening up across the area. That means we are going to experience strong winds and keeping further to the north. Regarding these disruptions there is a low pressure here spinning towards to the northwest, which we are talking high discrepancies at the moment. And there will be some changes as we head towards mid next week. But for this evening until tomorrow morning, widespread of partly cloudy with some few showers across many parts of the group, and the wind significantly will be rise up to fresh to strong at times across
Many parts of the group, coastal waters will be reaching up to basically 30 knots at times, and our lowest temperatures a bit cooler and dry compared to the past few days, since we experience moist, humid and warm air conditions. So a bit changed, by the way. And for tomorrow, still having this widespread of showers, light rain across the Nuku'alofa and Tongatapu, and there will be some outbreak of very strong sunshine across Vava'u, Ha'apai, Tongatapu, and our temperatures will be reaching the peak of 13. Nevertheless, winds will be from time to time reaching up to fresh to strong at times. Like I mentioned, these temperatures will be reaching around these significant figures. It will be maybe around 31 over Tongatapu and Ewa. And for Saturday evening until Sunday morning, still having this anticipated of some showers, light rain across to the north, Nuku'alofa and some outbreak of skies there across Vava'u and by some showers as well further to the south. Our lowest temperatures for Sunday a bit similar to what we are going to have tonight. Still dry, air conditions a bit cool compared to the past few days. Will be around 22, 24, perhaps 25 for land areas. And for Sunday, still having this anticipated of showers as well further to the north, and so forth for some parts of Ha'apai and so forth for Tongatapu. Winds from time to time are reaching up blustery conditions in terms of fresh up to strong at times. In terms of significant figures, we are talking 25 for land areas and 30s for coastal waters. Now here's the highest temperatures will be around these significant figures. I suspect the temperatures will be reaching up 30 to 31, in particular for Tongatapu and so forth for Vava'u, since they are going to have very strong sunshine by Sunday. And the tide predictions, low tide will be 5 minutes past 9 p.m. High tide will be tomorrow early at 20 minutes past 3. Sun and moon sunrise will be 6:46 and the moonrise will be 3:34 or 26 to 4 p.m. by later tomorrow afternoon. 5 days outlook for Nuku'alofa. Basically that will be next week. We'll start off with a clear spells by the cloudy and moving towards the mid next week until the end of next week. It's going to be having some showers and possibly heavy at times, and heavy at times good, having some cooler air temperatures during the daytime. And so forth. That will be the end of our weather forecast for this evening. I'll see you again by next week. Take care. Thank you to Petelo and the team at the Tonga Met Service for that latest weather update. That wraps up this hour's news package. But before we part, here's a final look at tonight's top stories. The country still has enough fuel supply for the next 2 months, but government is making preparations in case the situation worsens. Energy Awareness Week highlights the theme Building a Sustainable Energy Future for Tonga. And the Ministry of Revenue and Customs hosts a successful Media Open Day program this week to strengthen collaboration with local media and improve public awareness of their services. That's your news package for this Friday evening, March 27th. For more on these stories, you can visit our website at www.tbc.to. Join us again next week for the latest local and sports news and weather updates with Radio and Television Tonga News. Thank you for joining us. Have a good weekend and good evening.